Assalamu alaikum musulmonlar, sizlar men Bozor Qo'g'ar kanali 19 fevralda qundar bugün. Jalolot at bozori. Mana chip bunday ko'z kirgizmaydi to'g'anda. Bunday qilib. Aka nega ukol aka bu? Chip basıldı. Chip basıldı qancha so'm? 150 dan. 150 so'mdan chip basıldı. Bunlar ansı olsa pazara kirmeydi ha? Bu ansı olsa pazara kirmeydi da. Yok. Uxtumar to'g'andar. Spravka men gelsin. Ha, keyingi haftaga to'g'andar spravka men kelgil ekan. Forma 1 ammi. Qanday? Forma 1 ammi. Forma 1 am degan spravka men kelgil ekan. Kelvesengiz, al ekan. Ha, diyor. Forma 1 am men kelvesengiz to'g'andar kirgizmaydi ekan to'g'andar. Bundan Jalolot at bozor to'g'andar. Tahsil ko'plarga ma'jina spravka etmay kelsin. Spravkangar men kelvesengiz korочимda go'tinglarga tep qaytaradi ekan to'g'andar. Mana deb o'tadi to'g'andar. Aka qancha oldi? Büyürge oldu, büyürgeyle bastıra azar bizi. 110 ming bo'ldi. Ha, to'g'andar. Büyürgeyle bastıra azar. Chiqarib aytadi to'g'andar buni. Ya şunu söyleyeceğiz. Uydan bastıram, ayım at satılan yok, uyga koy verelim. Hızlı vakla bunu uydan bastıram ben. Siz hızlı atmayla bastırma bari. To'g'andar militsiyalar to'g'andar. Chiqarib aytadi. O evde tutar. Koy sen bana bastıra olmasa ya koy. Buga basıldı o, tayga basılmadı arkada. To'g'andar militsiya to'g'andar. Zangjal. Büyürgeyle bastıra azar. Ha? Büyürgeyle bastıra azar. To'g'andar. Çıkmadan basılıyordur anlaş. Mana to'g'andar, o'zicha to'g'andar bu yoqda da. Bular chiqmaydi bundan. To'g'andar. Bozorda jangjal. Yok, anday dangal olsam tuş bunda. Pazara kirib chiqqanda men berib Sağlıklarım, anday göstertme mi? Yok, men sana ko'rsatgan yo'qman. Getir aka. To'g'andar. Chiqarmay qo'ydi. Çıkırsan çipmenen çıkar. Varın tölösen çipmenen çıkar. Alavuşunday. Bizde buyruğuşunday. Şu to'g'andar bularga da buyruq beribdir. Chipsiz chiqmaydi ekan. Chipsiz chiqsa shunday bo'ladi to'g'andar. Söylep ketdi to'g'andar, cheka ko'tarildi. To'g'andar chip bo'yicha Туғандар, бүгінгі күнде мына Қауысата, Сузақ районында Қауысата мал базарында тұрамыз. Негізінен бұл мемлекеттік саясат, мемлекеттік программа. Бүгінгі күнде жалпы Қырғызстан бойынша чипизациядан жылқылар өтіп жатады. Негізінен бұл бойынша Министрлік комитетінің тескемесінің негізінде жүріп жатады. Ал бойынша бүт құқық шенендік актылар иштелип чыгылган. Азыр эми бир аз көйгөйлөр болуп атат албетте. Ошо буйрукта көрсөткөндөй мал базарга чипсиз мал кирбеш та керек, чыкпаш та керек, не только чип, ошол эле малда малдын ден соолугун тастыктоочу форма 1А деген ветеринардык күбөлүгү болуш керек да. Анан эми албетте бирден Нокенден келген, Базар Коңгондон келген биздин туугандар, өзгөндөн келгендер туугандарга кичине көйгөй жаралып атат. Бирок ага карабастан биз жалпы чипизацияны өткөзүп чыгарып атабыз. Албетте жанында паспорттары жок, ага карабастан алардын телефон номери жазылып, анан такталып, андан кийин ошо өзүнүн атынан катталып сатылган болсо, ошол GPS деген маалыматтык базада мал ээсинин айтымы боюнча сатылып кетти дейт деген позиция менен киргизип каттап коюп атабыз. Ошонун эсебинен азыр эл айтып атат, антсе эмне үчүн биз салдырышыбыз керек, мал базарга чипи жок эле кирип атпайбы деген саясатты колго алуу максатында бүт ушу акимияттан, жалпы биздин губернаторубуздан ушундай буйруктар чыккан. Ошол буйруктар боюнча мына Роудунун балдары, бүт айыл өкмөт жеке вет врачтары, адистери баары ушул жерде экен туугандар. Ушул жерде. Бул базардын өзүндө тургандар жаман көрө бербегиле. Булар да өйдөдөн келген немелерди. Чиптин баасы боюнча айтып кете турган болсом, ушул министрлик кабинети атайын ушул кымбаттыгына байланыштуу, элдин ушул шартына жараштуу кылып 80 сомдон чиптин баасын төмөндөтүп,
Biz hazır Suvak rayonu boyunca bunday 70 so'mdan veterinarlık adisining ақысын qo'yib 150 so'mdan alınıp жатады. Bu bazaga kirgizүүsü bunday hazır жалпы егер болсақ малдың қимылын шуменен көзөмөлдөйбүз. Болды, рахмат. Болды. Шундай туғандар, анамызды баштадық. Лайктарды басып туғандар. Биелер қанша болды досын? 120-дан. Қаншаны туған? 6-ны? Ондар бұл жақта да мына базар болды. Қанша берді асыңар олар? Қаншаны туған екен? Берді туған. Боз емес, а? Қысыр мына. Бейге 70.000 сом берді туғандар. Көрді асыңар туғандар. Заттар да тұтас. Керіп. Шындай туғандар базарда. Азыр емелерін атпадық. Сыртқа шығып, шетке өтіп. Давай болып кетті. Şunlar tuğanlar. Bugün. Kaç son aka? 110. Kaçası aka? Yıkası. Kaça verişti? 96'ga çeyin sıraptı. Dost danek kaça danek? Danek 80 değil. 80 değil. Kaça verdin aka? 66 verdim. Kaçası ekan özü? 3'asi. Ne Tesla var mı? Bazar kalır aka. Tesla var bop ket kirib aytadi aka. Mana ham tartib qo'ylar telefondan chiqdi. Mana o'zime ulay atmayin chiqam bozor. 2 danak. 2 danak deydi to'g'anda. 160 ming aka. 106. Bundan qaragan odamlarni bundan boshqa terib qaragan. Bozorda indebet tag'i bizni. Sala mana mushtash og'atlar. Ko'gatlar ham ajoyib. Ko'gatlar. Oy ening. Ana ақшасын келіп айтып қойғыл өзіңерлер біліп. Мына туғандар. Ава қанша сомда отасы жерден ақжалды? Bilmez. Біреуінікі де туғандар мына. Мына атта сұрайыз Мингичаттар деген. Ака қанша сомда отасы? 150 мың. Қанша берді базар? 115 берді. Қаншасы ава? Çivi var. Var joğu var. Doğanlar. Nerede sıra dağım. Ha oldu. Siz ne ol isteseniz Ne oldu işteyiz? Pazarda kıyın olsun. Oldu buna suradım aka. Kapı oldu. Tay kaçsam aka? Kaçsam? 66. Erkek. Aldılar. 66. Faydası satıladı gibi. Doğanlar şuna 500 son payda verdi. 66.500. Satmaydı. Onda daha kirip satarız. Bozat kaç son aka? 100 ming so'm. Qancha berishdi? 70 ming. Asiya qancha? 6 asiya 70 ming berdi degan. Men taqladim. Atib bunday tomonlar bozor. Sol yerda qarab turadi. Cho'ng atlar bor ekan tarqadi. Devgam qancha so'm? Qancha berishdi? Asiya qancha? 125 berdi, 150 deydi. Do'st qarab, qancha qarab? Qancha so'm aka bo'ladi? 250 ming. Qancha berishdi? 380 ming berdi. 180 ha, 180. Adaş. Qanchasi aka? 3. Keng nomeringizni aytib qo'ying. Satılib ketsa joy emas. Ha? Ha, birovniki. Bo'ldi, onda shunday ekan. Men taqsam. Novan. Norka deydi. 73 ming. Qanchasi aka? 3 ekan. Bıştı. 70 berdi abi. 71 ga satayın da degan mana. 62 ming berdi. 62 ming berdi degan. Nomeringizni aytib qo'ying, nomeringiz. 78 menen. 08 54 52 to'g'anda shuna. Sağ ol.
Adam mingi çatlar. Qancha so'm aka? Şu at joyida. 120 aka mı var? Qancha berishdi? Bunda bir qancha berdi aka bunday yaqinrog'ini ayting. 90 berdimi? Ha? 80'dan aşağı vermez, 74 berdi ekan. Qanchasi? Jazga 3 asi ekan bunda. Mingacha. Bu yerda bog'ilgan at qancha aka? Tayvi? Qancha so'm? So'm qancha? 90 ming. Qanchasi? Jangasi. Qancha berishdi? 83. Nomeringiz bormi? Ha, yo'q. Ha, bo'ldi. Nomer kerak yo'q dedi onda. Bu yerda Yürgü. Nur qavar emas, bozor qavar aka. Va alaykum assalom. Aka qancha so'm? 150. Qancha berishdi aka? 115 uyurga qo'yilgan at ekan. Qanchasi aka? 10 asi ekan. Assalomu. Bugun shunday to'g'onlar. Bozor.